Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat na ti paawagan iti Satur. Manipod La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan as Satur. Addar armak dito'y baryomi abalasang. Ag gusto ak ngamin kankwana. Ket imabot iti makatawen ti panangar-aram ko kini Emma. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Satur. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, una yan ay sana makadlaw. Adda ka di bagbagam, Emma? Di ka lang makadlawan. Makaturturog kan samatan. Ay na, itaypay. Anyat orasan, agalas Jason itirabi. No kasta, agpakada ako ni Emma. Sige. Agsubliak to manan inton rabii. Tapno yabkas ko tiriknakan ka. Awanak inton bigat tirabi dito balay mi. Adda ka di papanam? Saan ka na makita? Amo matasi ka lang timang kumpleto iti aldaw ko, Emma. Anya nga pare. At damot lang namnamam kan ni Emma. Awan pa'y pare. Rinabiitan sa moten nga agsubli-subli dito'y balay da. Ang aging gaita. Awan pa'y namnamam ang magunod mo ti ayat na. Sa anak lata mapukawan iti namnama pare. Agaramak lata kini Emma. Ay, bilibak man kan ka pare. Ay, na yun. Nagado ti lamok dito'y ruwar ti balay da Emma. Itay dakpay akag kagatan. Kunak tumot ngamin kan ka nga umunig ka. Ay, mabainak pare. Sa anak akaskan ka, anaposkol ti ropa na. Ah, unay kamatan pare. Permimot ti panang insultum kanyak. Dakas ka din o agayatak kini Emma. Ala, nagawid tan. Tani, adu nga agpaiso ti lamok dito eh. Sige pare, agawit ta nga rudan. Nanang, nagmayat ti sabong na dagiti mulayo arosas ah. Una anak ko, tasib-sibong akanayon. Mabaling ka di dumawatak iti sabong ti rosas yaw. Anwam. Isagot ko iti balasang ngararmak. Ni Emma? Ay, di ka lang mauma. Binasted na ka lang arudan. Mauma ka di mo ti pudno nga agay-ayat, nanang. Amom no asino ti rumbang nga arma manak ka. Di yung mabalin na diktaran ti pusok, nanang. Ni Jane, kanayon na kaadamagan no mapanak makimiting kadagiti padak a senior citizen. Sa anak nga interesado iti sabali a babae, nanang. Nila ang Emma ti ay-ayatak. Isulaang ti kayat ko. Oy, Joey, no umay ni Satur dito balay, ibagam nga awanak Ay na, umay na kamanan pasyaran, tinakaan anos asutur mo Ay na. Sapay, kasta unay nga isam mo. Uy, siyempre makilkiligak. Dagas ka di, katadamat rik na. Basta ibagam nga awanak, jak kaya kasangwan day dya tao. Ay, awatam lang mo, Jay, sagot na kan ka. Kalpasan na, pagawid na mo. Dayta, ti pagalistuang. Ha? Isunsan day ta. Ala, inkalukatan, ta ibagam nga awanak. Hoy, anya pa yar aramidem ngay. Tumakder ka ditan Joey. Joey, hello. Di tayo tinagan ko? Ala, sige nga Rudan, Joy. Tumakder ka, Joy. O sige, ang kukwak jay regalo na. Coming! Uy, kunakon ket si kadayta. Oh, thank you iti regalo Ay na. Adda ka din ni manang mo? Ay, sorry Adda na panan na. Awan ita dito'y balay. Kasta ka di. Ay na, nagbabanglo dagiti sabong nga awit mo. Ay na, adda pa'y chocolates na. Agyaman Para kumakin ni Emma dagita. Itad kuntukan kwa na ito sumangpet. Bye! Pagaw-awidan na kon? Katanya ngay. Awan nga ron ni manang ko, Emma. Isu bye! Sator, agring kan. Aldawan, ingkan ije trabaho. Itay pa anak riingak, nanang. Kahit apay adi ka pala bumangon anak ko.
Masadutak. Na, apay, adarikrik na, nan, dapadapang ka man no, gurigur ka. Na, saan ka mat nga gurigur? Jak sa kayatan ti agbyag nanang. Ay sus, tilay bagbagamot. Bumangong kaki din, tayong kagtrabaho. Agur-urayan, dagiti kakadwam, iji construction. Awan sa talaga tinamnamak ni Emma. Idi pay lang nga ibagbagakan ka nga awan. Apay ngamin nga ipapilit mo tabagi manak ko. Kadi na ka magkayat. No saan na kaakayat, baybay amon. Pare Sator, no saan ka amangan, nakapsot kang agtrabaho. Sapay adupay ti aramiden tayo dito construction. Awan ganas ko amangan. Apay aya, agan ano ka? Agsakit ka? Gapukin ni Emma. Napanak ije balay da idirabi. Ngamawan ka no. Kunak ngamin kan ka, asar da nga mon nga armain. Taadumot di ta, babae. Iso nga rod ti pagduyusak. Likliklikan na kan, pare. Di na kayat asarong karampa ije balay da. Iso amangan kagit din. Awan nga rod ganas ko amangan. Nasakit da ito yung aramiden ni Emma kanyak. Ay na, pare. Nasken amangan ka. Tapnoad da pamiksam. Awan gayam. Awanak intun bigat. Agbiyahe ak. Manungal daw nga awang ka. Upat lang matngal daw. Mapan kuman bisitaan ni Lolak ang masakit iji Isabela. Itapay lahing. Agladlading itak ta pumanaw ka. Ay na, pare. Kabaalam day ta. Babae lang day ta, pare. Adu dita, kunak manin. Sator, naibusan ti sabong dagiti mulak arusas ijay sangwanan ti balay. Nagsabong da pa'y mo't. Agsabong daa, ngamjak kayat asagutam ni Emma. Unay kayo nanang. Nagimot kayo. No ni Jane ti sagutam, mayata. Ngam no day jay a babae, namin anon a binasted na ka. Ay, jak kayat day anak ko. Masaksak tanak mo tunggal ibagbagam a pinabainan na ka ni Emma. Wano saan nakaakayat asangwan. Kastalaan nga talaga ti agaram nanang. Aginggat ka ano na ka apabpabainan. Apay, di ka lamang rik na ngamin matanan ako. Sardengam ngaminin nga armon. Naimbagngal daw mo, Emma. Apay nga da ka dito'y balay mi kat kateng nga anti aldaw. Amangan nga no awan ka inton rabi Iso sinapsapa kung ti may agaram. Anya, umay ka agaram. Huwan, Emma. Iti kastoy nga oras. Dakas ka di. Madama ak nga aglablaba. Aglinis ak painton madamdama. Agawid ak nga rodan. Agyaman ak, tanang rik na ka. O sige nga rod. Agawid kan, ta ituloy ko pa'y ti aramidat. Ada akon, pare. Nalpasan ti bakasyon ko. Ket, kumusta ni Lulam? Mailiw laeng. Kinapudno na, napigsapay. Awon gayam. Adda inted na kanyak. Nga amok ang magustuam. Ha? Anya day ta? Mabiklang Ni, nabalkod mo titida na lupot? O atoy, parakan ka. Ha? Ni, basit a butilyamot gayam ti kargana. Gayuma day ta, pare. Ha? Inted kanyak ni Lolak. Nabirtod kano day ta. Usaram, parakan ni Emma. Sigurado ang mapawon mo adagos ni Emma, babaan iti day ta. Ha? Anya ti aramidak na Mangipatid-tid ka lang iti inuman ni Emma. Isuti ko na ni Lolak. Ha? Ay, kanak man nga rod, pare. Ay, isublimot lang kanyak, ha? Tausarak tumad, no adda makurso na daa kabalasang. Agyaman ak, pare. Sa wakas, mapasungbat kung tumutlangan ni Emma. Mapanak makimiting iti grupo mi a senior citizen anak ko. Rumarak tumat inton madamdama. Papanamanin aya. Ije balay da, Emma. Ay sus, di ka lang maumuma. Mapan ko ipadas da ito'y gayuma. Kitaan nyo o nanang o. Gayuma day ta. Huwin ka no nanang.
Patid-tidak ka no ti inuman ni Emma. Ay sus, tilar aramida man ako. Ay nananang, matagi ko tumot lang ni Emma. Maasawak. Agbalinan amanugang yun ni Emma. Kaskala ng rapen ano usaram day takin ni Emma. Ah, Pilitom kit din ti babae amangayat ken ka no awan matrik na anaken ka. ni nanang mat. Numaamwan na nga agar-aramat ka iti gayuma. Ay sos dakdakkel aparikot ti ipainaken ka day tanak ko. Awatem nga minen ti pan nakapaay mo. Agaram kan ay iti sabali. Tapno saan ka amakabasbasaw. Oh, anya ngay pare. Pinadas mo jay gayuma kan na Emma. Sa anak pa nagpasyar iti balayda. Apay ngay. Ay, nagkapoy kan. Kunak man no kayan ayat mo ni Emma, iti dayto ya panagkita ta. Pampanunutak nga rod. Dakas samot dito ya plan-planwak. Anya kumatdakas na. Ay ayatam na Emma. Hangam di nakakayat. Oh, di gayuma amon. Dakas sa dayta pare. Saan? Mayat kit di ah. Isubliklangan kan ka dito inted mo agayuma. Isublem, di mo pa inusar. Aklo naklangan asan nakakayat ni Emma. Kastalatan? Nusan nakakayat ni Emma. At damot siguro dita ti sabali a babae a mangayat kanya. Ket desisyon mo daytan na. Ang no kasapulam dayto ay agayuma. Ibagam lang kanyak pare. Ne, si kamot gayang balasang ko. Umay ko ite, day tinalipatan nyo apayong yoy, di kalman. Anapan na kimiting, nana. Ay na, agyaman na. Ay, talaga abumaketen ti tao. Adon ti malipatan na. Mala, umunag ka pa'y balasang ko. Saan na, nana? At dapay pa na. Umunag ka, ta ipakitaken ka dagiti mulak amasetas di talikod ti balay me. Ay, ado pa'y mulayo ang masetas. Mabalin ka amang yawid no anya ti kayat mo. Agpili ka lang. Ay, wan man nga rod, nana. Talaga ana usumak iti masetas. Mala, agtungaw ka pa'y balasang ko. Ah, Sa to, ranak ko, umay ka ditaw. Apay ka ni nanang. Umay ka, tandayam amukan ka. Ah. Iso, ti bagbagaken ka ni Jane, anak ti kadwak a senior citizen. Si Kagayam. Jane, iso ti buridak nga anak ko, ni Sator. at dapay gayam baro nga anak yo, nana. Mala, agtungtong kayo dito, tainak pa'y mang timpla iti Diyos, amirindain niyo, Jane, jakla yung pagkarup ang nakapimpintas Kagayam. Ha? Unay mo ta nakapimpintasan. Balasang ka kadipay. Wan. Kadkaduak ni nanang ko, no kasta nga ada meeting da a senyor. Iso anaam-amok ni nanang mo. Kastagayam. Jakla yung pagkarup. Ati Jane, akanayon na adakamaten kanyak, kat napintas gayam abalasang. Jak amo adak da kamatin nakgayam ni nanang mo. Nanang, mabayag ka di pa'y deta merienda nga isagsaganam. Agis istorya kayo pa'y laang, tadyak pa'y na isagana. Kayat mo ka di ama pantapasyarin dagiti mulan ni nanang amasetas? Wan sige. Nagadumot tanday to inted mo amasetas kanyak sa tour. Okay lang, deta. Imulak amin dagito iti paraangan mi. Kayat mo ka di ti sabong ti Rosas? Asino kumati saan ang mangayat iti sabong ti Rosas? Bayam, mangitugot akto into nagpasyarak iti balayo. Ha? Umay ka agpasyar iti balay mi? Wen, umay ka pasyaran. Taapay. Anya ya ti gagara ti baro amang pasyar iti balasang. Patasak ati umay agaram. Umay ka agaram adagos? Ningamin nanang ko. Agapura amang asawa akon. Makitam dayta, nakayawan ka adagos kin ni Jane. Di yumat ngamin yung bagbaga na pintas gayam ni Jane. Adayo napimpintas angam ni Emma. Nadayaw pa'y abalasang. Ay, pudnot ako naman ako.
Ken, adayuan na singsingpot ni Jane ngem ni Emma. Ayan na nga iti gayo, ma'am. Insubli ko ni Jay barkadak. Nasayaan. Anon pa'y lang day Jay ngay. Ni Jane langan ti armak, nanang. Saan mun apabayagan, anak ko? Tainton sumaruno a meeting mi kadagiti padak a senior citizen. Iwaragawag kon ang mga asawa ti buridak kaw. Napartak dagiti paspasamak, Mr. Lonely. Takalpasan lang ti makabulan. Nagbalinan akaayan-ayat ko ni Jane. Nagsaritaan mi metten ti kalay sami. Kat inaprubaran dagiti naganak mi. Kat nagkasar kami nga rod dito'y lugar mi. Simple laeng a seremonya. Ngam napnuan ragsak. Saan ko a pinilit ti babae a pinakasarak. To'y pagayam mo, Satur. Satur pagayam ko, imbaglakit din. Ta nagpanunot ka na imbag. Ket saan mo nga inusar, ti kunam agayuma. Pudno ngamin asaan anasaya at nga ingkapilitan ti may sa tao nga agayat ken ka. No saan nakamet, akayat. Ket agaramat ka pa'y iti gayuma, akas iti kunam. Usigan na kantumot lang ti konsensyam no inaramid mo dayta. Ala, sana bale, tanaragsak ka itan iti sidong ti babae, anangayat ken ka, iti napudno. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti nagan a Satur, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Abel. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Idida mo, umapalak kadagiti makitak a sexy ti asawa na. Ngam ita, naawanan na namin pinsan ti apal ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Abel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakitam jay asawa ni insan ko ang naggapoy jay Manila, Carol? One month, nakisaupay nga rod kanyak. Nagpintas man day nga asawa ti kasinsin mo. Madlaw nga ay aywanan na naimbag ti bagbagina. Kasla artista, lakay. Kas jay ati asawa, saan alumba-lumba? Naa, kurso na adam samot di asawa ti kasinsin mo. Saan? Ti kayat ko, kas jay ka kumamet. Naa, amumot a probinsya ti ayan tayo. Kasanungay ko mga agbalinak akas jay kapintas, Abel? Uray saan ka akas jay kapintas, no amum kumamet ti agdayet. Kita man tabagim, kas kalanuang. Naa, nagalas mo ti kasta pa nagsasaong kanyak. Kasano ak makatrabaho ijay talon, no pagbalinag akas jay kakutong ti bagik. Anya nga'y ti pigsak nga agtrabaho. Pare, umay kayo man kan ni Carol iji balay. Birthday ngamin ni Bakart. Ada basit sa gana. Ken agbibidyo kay tayo kuma. Ay kat mayat data pare, kaano? Inton bigat. O sige, awisak ni bagat ko, taumay kami. Sige, namnamaan kayo. Ay na, nagimasan dagiti sagana yo, Vana. Si kakaditi nagluto ka dagitoy. Ay, saan, Carol? Nilakay ko ti para luto. Imbag man ta saan ka alumukmag, kat naglaing gayam nagluto nilakay mo. Kastoy mo't nga minasigot ti bagik. Tuladam ngamin aba kahit tapno agbalin kamat a sexy. Oh, husto day takinan mo na. Saan ka nga agpungga? Agday ta ka manan ako nak. Di nak ibabain dito ya. Kandi naklapdan amangan. Inawis nak dito'y birthday yan. Sa ita paritan nak amangan. When mo't ngamin, Abel.
Bay tamangan. Taad-dakot nga rod makan. Una, hanggang ag-trip limit nga ruden ti bagina, maray. Mapan ka man iti ayan ni kumparem tada kay tagistorya. Saan kat abambantayam ti kanat? Nanang, anya nga taya ti aramidak, tapno kumutong ti asawak. Ay, nagado arumbeng apag problemaam. Day takid din pa nagkutong ti asawam, ti pakariribo kaam. Ay, umapalak nga rod ka dagiti nakutong ti asawa na nanang. Ay, agtal na ka man. Apay day di tatang mo. Katuray na minsan, saan na adinilaw ti kinalukmagkaw. Kita mga nukas ti kayat namot apam magiyo Ay, kat iso ti tuladam Apay nga main, akom komporme ti apalam aya. Tinapatag, awan dakas ng araramidin ti asawam, ken nagagat at tumulong ken ka iji talong. Nay, nakaumay kamat dito'y balay, pare. Wan pare, mabalin ka di nga aginom ta. Apa yun? Ada problema? Awan maet, basta kayat ko lang ti aginom. Sige Ang saan ta kanayunan ti aginom Agungot ni bagat ko, no kanayon ti inom ko. Ay kat, wana pare. Nagalaskit din timbagbagam ije balay da kumparem idinapan ka nakiinom. Apay amasuron ka, kat agpay sumot dagiti imbagbagak. Talaga asanak nga ibainan nga asawa man niya. Agbiro kan iti sexy nga asawaam, tangay ibagbagam a makasuya akon. No saan mo akayat nga ibagak ken katikasta, agdayet ka nga rod. Hay! Makaumaday tangay ibagbagam! Agsina talaangan! Imbis ko mga ikagumaam ti agpakutong, si kapay ti addaganas na makaungay. Di ta ka man langad. Apay nga umay kamangan ditoy, awan makan iji balayo Sana nagluto ni Carol nanang. Anya, apay, awan mayapuyaw. Adamit, ado, Apay nga rod asana nagluto ti asawam. nakaungat samot ten nanang. Gapot a pilpilitak nga agdayet. Ay, daytan ti ibagbagakken ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bakag, 1, ito pa man dahi ta music mo. 4, 5, 6, Mapanta ni Jet Alon. 8, Ado ti maubray jay. 7, 6, 5, 4, 3, Sakman lang iti mangidep. 1. Nay, apay nga idadap mo. Kita madama ti pa nag-exercise ko. Gusto pa'y lang dahi ta. Mapantakid di Jet Alon ta, ado ti matrabaho ijay. Masadutak. Anya pa lang agapong agtrabaho ak. Katag-diet ak nga rudan. Si Kanti pa nagtrabaho. Takit kita mo nga exercise ak. Unay kan aya. Talaga ka di agimura kan. Ang mala. Okay lang kanyak. Sa akong ti mapan ni Jet Alon. Sige, ag-exercise kalatan. Madlaw mo't ti kimbutungan ni Carol, Abel. Wananang. Ang madlaw, sakit pa'y laang tinakam na kanyak. Tila kamin araramidam. Ibagak lang nga rod na baybay amawn. Itala nga nagsakit tinakam na kanyak, nanang. Intun kumutong. Agyaman tumot lang kanyak day jay. Ay kat barbarang ano kasta ti mapasamak. Bakit? Awan mo't maisuot kon. Api adi ka mo't aglaban. Maululawak. Agkakapsutak. Diyak ka ba lang ti aglaba? Kasta ya. Mala. Sakpay lang arod ti aglaba. 1. Manipod ita. Si Kanti mga ramid kadagiti trabahok. Agkakapsutakon. Manipod agpakpakutungak. Ay, katuon na, bakit? Sana bale? Masanay kan tumot lang siguro. Apay ngay asikamot ti aglablaba, Abel. Maululaw ka nung arod ni Carol, nanang. Ang mga no epekto ti panagpakutong na Siguro. Kat di mo pala ipasardeng ti panagpakutong na. Ay, sana lang. Kitain nyo, adakal tikim mutungan na. Amangan mo't no agsakit no masubraan na. Isungaro da siya kung ti agtrabaho. Iti kasta, makaina na. Pare,
Nagsiksimot ni bagat maun. Itay kulaan nakita arimwar di tabalayaw. Uwin pare, kamaudyanan na. Sana kung nga umapapal ka dagiti makita ka sexy ti asawa na. Imbag tanapilit mo agpakutong. Adumat arigat ko pare. Sa kamin ti agtrabaho, tagkakapsot ka no. Sana balay. Masanay tumutlaang itikas di abagina. Makatrabahong tumutlaang. Nanang, nakita yun no sa dino tinapanan ni Carol. Ay, sad mat. Apay, awan iti balayaw. Jak nga rod na sangputan ni Jay. Saan ko mat nakita? Ay. Naglukon day di babae. Di mat nagpakada. Sapay awan naluto ama ka ni di balay. Ala, mapan ka laang dita kusina. At dapay natda iti inlutok. Alaman nga rod nanang, tani. Mabisina ka nagaradaw. Sa dino tinagapwam. Ay na, ada nang hawis kanyak agrupo ti agsumsumba. Simali akon nagboring mo't nagmay sa aklatan nga exercise. Kat amom lakay. Ay na, nag-enjoy si ka. Lumaingak pa'y nga agsala. Kasta ka day. Ay kat mayat nga rod Ngem, mayat matanti bagim. Husto ko madaytan a kinakutong mo. Ay, jak kaya ti sumardang ag-exercise. Kakaiso na aking mutong akon. Agsublimanen ati sigud abagik no sumardang ak nga ag-exercise. Ala. Sika nga rod ti makaam mo. Bakit? Ay na pare. Adun ti balasang atiwan ni bagat mo. Pagkunamit pare. Nakita nga rod ija story tay. Nagmayat mo ti pamagina. Sapay kat naka-shorts kan nakasandulaan. Maragsakan nga rod iti kasjay apang magina ita. Uray kasjay asanin na makatrabaho. O kilata kanya pare. Ay, saan nakangarodan ang maasikasaw? Una pare. Saanin ang makaluto. Saanin ang makalaba. Kanamom. Saanin amang mga itin na poy. Puro prutas mat ti kadwa nakangkaninan. Ay, kat ayos latakan katikas jay. Ay, kapilitanin na. Anya ngay nga rod. Rumor ka man, Kat kapilitan schedule ti panagsumbak ita. Anya oras ka ngaya makasangpay. Baka malumton, napagtutulagan ti grupo akalpasan ti panagsumbami, agpa-swimming di leader mi. Kat no saan ka namapan ngay. Saan ka man a KJ dita? Sayang met no saan amapan, kat libre lang aruden. Carol, nakasagana ka ka din. Ha? Sino day jay? Kadwak nagsumsumba. Juan Rico! Nakasagana akon! Rumwara kon! At dalalaki akadwa yung agsumsumba. Juan, kas kanyak matla ang anaglukmag kano idi. Pinanawan ti asawa na. Kat iso ti kadwam amapan agsumba ita. Kat anya ko matidakas na ngay. O sige, mapanakon. Ne. Napanan? Sus, kaslamadi Ay, lalaki ti kakadwana amapan agsumba. Anya ti kunam. Lalaki ti kadwa na anapan nagsumba. Ngam, pinalubosam. Kaslangamin, saan ako na makasawi di pimanaw nanang. Diyak amuno anya ti ibagak. Ngam maditiriknak, talalaki ti kadwana. Dahita ti maganab mo ita. Ita ta sexy ti asawam. Adon ti umasidagkan kwa na alalaki. Sana kastoy ti kayat ko ang mapasamak, nanang. Gapo iti apal mo dayta. Ay, nagsayatan ide ang naggagat ti asawam. Tulungan na ka pa iti trabahom iti talon. O itangay. Di pa'y mapanan iti talon. Di pa'y makatrabahon di ti balayaw. Agbibiyag matan abalasang. Kasauyon tuman, nanang. Barang denggan na ngayo. Hanyagay ti ibaga. Ibagayo nga oray sumardengan iti panagsumba na. Sika tinang pilit kan kwa nang agpakutong. Oh, di sika nga ro ti makisao. Ibagam nga isardeng na ti agpaseksay. Ada nagsardeng alugan iti batog. Ay, kita man di tatawa. Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanya, Rico. Awanan yaman na. Inton bigat man na. Kung may kanto sukunan. Okay. Anya nga oras nga umay ka. Masapa tayo, saan ka di?
Sige nga, Rod. Basta orayan kalatan. Sige umunag akon. Talaga ajak kayatin ti kastoy ang mapaspasamak. Kasaritak ti asawak. Adakon, lakay. Ure ka di ti panagawid, ket day jari ko ti kadwam. Anya ko matidakas na, kat agpada kami nga, Rod, iti pagaw-awidan a baryo. Jak kayatin ti kastoy ang mapaspasamak. Anya, saan ka di aday ito ti kayat mo? Itata sexy akon, adamanan ireklamom. Anya nga, Rod, ti kayat mo nga ramidak. Kayat ko, dito'y kalatan balay. Saan kan arumrumwar? Diyak kayat, maboring ak dito balay. Saan mo nga ipili ti kayat mo? Maminsan pa'y nga agreklamo ka, panawan ka. Nanang, da kayo man ti makisarita iti asawak. Barang da kayo ti dinggan ha. Apay, kinasawmaon? O nanang, di namutan ka iti sumardeng nga agsumba. Nakunana pa'y, ano maminsan pa'y nga agreklamo ak. Sinaan na kon. Day takat nga main. Ammo mo ti epekto day ta panagpasiksina. Ay, bayam, tasya kun ti makam mo iti asawam. Kasarita ka na saya. No kasta, agbabawi ka itan, ang nagpasiksi ti asawa, paray. Huwan pare. Kailiw kung ti sigod nga asawak. Tay nagagat amang tulong kanyak. Kan nalay nga agluto iti naimas a masida. Kat kasaritam latan itinasayaat. Timbang sitmut itan. Nulapdak ka nung agsumba. Isinanak. Anya, ay, daytan tirigat na. Ninanang langan tinamnamak. Imbagak, nga iso ti makisarita iti asawak. Bareng iso ti denggen na. Anya nga iti ko na ti asawak, nanang. Nakasarita yo ka day. Wan, kat ayusan ti amay. Isasaan mo na pilitan nga agpakutong ti asawam. Ay, uray mo lang amin ibain ide. Isuday ta tinagsaksakitan tinakam na. Ay, nanang. Saan ton? Nagrigat gayam. No saan na kun atulungan iti trabaho. Kan saan na kun nga as-asikaswain. Day ta ti pagnak mam ita. Imbag ata dimngeg kanyak jay asawam. Kat pagyamanak unay da ito'y kada kayo, nanang. Lakay, aldawan. Bumangon ka di tanta masapat ama pa ni jay talon. Ha? Agpaiso, bakit? Kaduan na ijay talon? Apay, saan mo akayat? Ay, kayat ko Apay, kit dinasaan. Bumangon ka nga ro dun. Nakaluto ako ni ti armusarta. Ha? Manganta nga umuna sa tamapan ijay talong. Ay, katuna, bumangon akon, bakit? Ita, nagsublimanen ti sigod abagi ti asawak, Mr. Lonely. Angam saanen ang napatag kanyak, no nalukmagman. Tinapatag kanyak, kat maasikaso na kon, kan matulungan na kadagiti trabaho. To'y pagayam mo, Abel. Abel, pagayam ko, agyamanak iti da ito'y apakasaritaam. Kaya't nasayaat met, tadimngeg ti asawam kininanang mo. Dandani na pukawan ka iti asawa. Iso asaan munto napilitan nga agpakutong ti asawam. Tamo mon ti epekto na. Ken saan mo kuma nga ibain ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagam nagpailingad itinagan nga Abel, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Adel, Manipod, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nakarami na kiti basol apagbababawyak iti tong palbiag ko.
Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Adele. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Nagrigat lakit din ti sasaaden nyo, Adel. Nagrigat ti biyagyaw. Sakit kanayon nga agsakit ti anak yo. Wan nga rod nanang. Sakitin mat ngamin ni Flor. Kas ita, sigurado nga uutang manen ti bilyo iti ospital anak ko. Wan nga rod nanang. Barang ano makadiskitar ti asawak. Awan mat mabalin. Alangan mat abaybay an milatan ti anak mi. Ala, saan na balay? Makalungaw kayon tulata, anak ko. Nanang! Nakariingan ti apo ko. Apay ka di anak. Anya ti masapul mo. Ada ka di nasakit, ah? Awanan, nanang. Kayat kun ti agawid. Diyak kayatan ditoy. Injeksyonan daktumanan. Urayan tayo pa iti ibaga ti doktor anak ko, wan. Lumabalin munton ti agawid. Kumusta ti anak ta? Bakit? Anya ti kuna ti doktor. Mabalin tayo kanon ti rumwar. Lulakit di mabayadan ti bill tayo. Nakadiskitar ka kadi ti pagbayad? Adda na utang ko, bakit? Nasaya at mat nga ron tap no makaruar tayon. Imbag lakit din, tanasaya at kanyak ni Mang Kanor. Ikarok tulaan kanon ti kwartaan na alakan kwa na. Agtrabaho akto kan kwa na. Alang harod lakay. Asikaswa kung ti bayadan ta dito'y ospital tap no makaruar tayon. Nanang, inaman titawan ko. Sa anak ka di nga agenrol, inton pa nag-eskwela. Agenroll ka anak ko. Adda kwarta tayo, nanang. Adda igatang tayo iti kasapulak nga ag-eskwela. Wen anak ko. Ikarigatan mi kanitatang mo. Thank you. Kaya't ko ngamin na talaga ti ag-eskwela, nanang. Wen anak. Saan ka amadanagan? Tasumrag ka. Lakay. Umadanin ti panagsasarag. Inaman ti tawan ni Flor. Kasapulan na sumrag iti pagadalan. Remedyo, bakit? May remedyo mat siguro. Saan mat adakal ti magastos na para iti usaran na asumrag? Hagbiro kaksamat tan iti trabaho lakay. Tapno matulungan ka. Saanen? Ay wanam kit diti anak ta. Ammumat asakitin. Bakit? Adda ko maibagakan ka. Anya dayta. Agab-abrod ni pari nato. Damdamagan na, no interesado akmat. Ado ka no a karpentero ti kasapulan da iti pagap-aplayan na. Kaslakayat ko mati agabrod, bakat? Sige alakay. Ang pangalaamay ti gastusam. Kaya't nga tadananang nga isaldapay laang ti taltalunan tayo adaga. Sa kaagtulangan, no makaurnunga ka. Ala, padasag to akas sa uninanang ken ni auntie. Alaangarod ka anakan, bareng addaga sa ti asawam. Ibagam ken kwa na, tani kakakanor ti kasauna amang salday ti talon yaw. Wan auntie. Bareng addaga sa ti asawam, kat makalungaw kayong matlaang itirikat. Maragsakan lakit di ti asawak auntie. Aywan, ibagam iti asawam, tamapan na kasauni kakakanor, no kayat na asaldaan ti dagayaw. Good news, bakat? Imanugot ni Mang Kanor asaldaan na titalon tayo. Ala, si kangarudan ti mapanitiayan ni nanang tada kayon ti agtungtong. Wan bakat? Ay nakasapay la ko mata makabrod ka nga agpay sulakay. Kasanulaangan nga iti may salda adagata yung no saan ka maka-abroad. Agkararagtang bakat? Makigasang gasa taka. Kumusta kan di talakay? Okay aklang dito'y bakat. Di nagpakadanagan. Da kayo iti anak ta, kumusta kan? Nasaya at kami matlakay.
Kaasi ni Apo, manipod pimanaw ka. Saan pa'y nagsaksak iti anak ta? Nasayat nga ron no kasta. Dandanin makabulan ko dito eh. Katinton makasuldo ipawit kun to amin. Ununam ko mga uyornungan, tinaisalda atalon tayo. Idiritsok ton ka ni Nanang. Tayson ti mangurnong. Tapno saan ko magastos. Uray kisayam. Tapno at damat usaran nyo iti anak ta. Agyaman nakalakay. Agan-anad ka kanayon dita. Nanang, itad ko kada kayo to'y pau iti asawak, tada kayo pa'y laang ti mangidulin. Para iti pangsaka iti nakasalda at talon tayo dayta. Amangan nga may gastos ko. Nay, dakkel mo't daytoy agata, danak ko. O nanang, Adda ka di usaran nyo nga agina. kinasayak labasit. Tapno na dardaras ti pan nakaurnong tayo. Para iti pangsaka tayo iti taltalon. Katwan abalasang ko. Tapara kada kayon tumulaang nga agasawa dayjay adaga. Nanang, asino aya ti kate-text yo? Ang mga numala daw ako na di eskwilaan. Nakadigos akon. Ngam saan kayo pa'y anakaluto? Ay, nitatang mo ti katitext ko anak ko. Awan ka di ti trabaho da? Ay, ikwa, day off na ngamin. Ibagayo ang madamdama kayon nga agsarita. Ngamin, mala daw akon. Ay, uwan anak ko. Sana bali, dandanin maluto to'y lutlutwag. Naitulod ko ni Flor iti pagadalan. Naglastugak paikit din iti anak ko. Imbagak ati ama na ti katitext ko. Ngam ni Marty ka chat ko. Kinunana kanyak, akayat nakano aka video call. Amo namat nga da asawak. Ngam, kayat naklata ka no. Agpada nga da ijabrod ti asawa mi. Tinasayaat. Awagak kon. Imbagak ngamin nga awagak no nawaya akon. Aday ta. Agri-ring ti cellphone na. Hello, Adele? Talaga nga manapintas ka. Saan lang nga iti ladawan? Ura iti video call. Uray si Kamat, Mar. Ad-adda na taer ka iti video call. Kaano ta ka di nga kita iti personal? Ha? Ay, kwa. Kita kaano nga dawayak. Sapay lang kumata makita ka na iti personal. Iti kabitan na panawin. Saan ka ko mga ganat? Laglagi po nga da anak ko. Kat saan ko basta may bate. Awan ka diti mabalin mapangibat yan. Ninanang ngam, anya nga iti rason ko papanak. Di ibagam nga datin darang mga okasyon. Sige nga Rod. Padasik to nga ibati ka ni Nanang. Mabalin nyo na sa kaon, tinsaldayo at talon nyo, kaanakan. Wan nga Rod, auntie. Makaurnungak mat siguro itan. Ay kutun agurnong ka. Tanarigat mo, no awan maurnong mo. Ang mga nubiro kanto ti asawa mo napnapan ang timpaw-pawin na. Sanak matagastador, auntie. Kitain nyo, katapagbit ti pan nakaurnong ko, iti pang sa kami iti naisaldada gami. Ay, talaga nga inornog mo ti amen nga intad ti asawa. Lasakan ni Nanang tinaisalda at halon tayo lakay. Nasaya at mat nga ron no kasta pakat. Awanan ti pampanunutag. Rugyak matan ti agurnong para kada tayo lakay. Iti kasta, ada ko arta tayo inton agawid ka. Di mo unay tipidin ti para kada kayo, bakat. Iso nga ron nga dak dito'y abroad. Tapno maipaayan kayo itinasaya at abiyag. Agyaman akre Numabalin ko ma. Jakton kayat nga agsubli ka. Kailiw ka unay lakay. Aganos ta, bakat. Basta, agurnongak. Iti kasta saan kanton nga agsubli pay. Jak kabailan na mayadayo ka kada kami lakay.
Nagadumanan ti chat ni Mar. Talaga kayat nangagkita kami iti personal. Anya nga tano pagbigya ko. Total, awan mo ti asawak. Padasag ti agpakada ka ni Nanang. Ibatik pailaang kankwana ni Flor. Nanang, ada atendarak akasar. Ang mga numarabyanak to na sumangpet. Ibatik pailaang ka na kayo ni Flor ata awan kadwa na ijabalay. Ay, katwa na, anak ko. Agan-anad ka, ah. Wan Nanang. Flor, anak. Dito'y kapailaang Umay kasukunan, apaman na makasangpetak. Nanang, saan ka nga agmaybayag, Wan, kat agsingsingpat kamat dito'y Nanang. Sige nga Rudan, mapanakon. Nanang, mapanakon. Sige, anak ko. Di ka unay agpakarabi, ah. Agyaman tayo manugot ka nga kita tamatlaang. Apay dito'y hotel tinagkitaan ta. Di ka nagkit-kit. Amok ka kahit mamatlaang. Makatawan ti asawa medya abroad. Wan ang agbasol ako iti asawak. Masiguradom ka di? Ngawan ti aramid ti asawa mo medya abroad? Ay, nasingpat ti asawak, Mar. Amok asaan nakalukunday jay. Okat, no saan? Di saan? Saan ko man na ti asawam ti pagsaritaan ta? Kayat ko, ti may papan ka data. Rabiin, Mar. Palubusan na kuman nga agawin. Saan pa'y? Kayat ka pa'y amakadwa. Inton bigat kanton nga agawid. Ang Mar, urayan na kunti anak ko. Please, Adele. Pagustuhan na ko ma. Di na ko mapanawan. Diyak amo no kaano tantumanin nga kita. Sana bale, itulog ka inton parbangon. Sige man laangan. Ang anya katangay ti bagak ka ni Nanang. Di ibagamlatan ngawan pagluganam nga agawid. Okay nga Rod. Basta, sapaan nak nga itulod Sa dinaw, tinagapwam. Di mat kunak kada kayo nga datin darak akasar. Awan nga minan ti pagluganak iso sa anak-anak kaawid. Sa anak akayanak idikalman, Adel. Awagam man nga raw ti bagbagam anag kasarta kasao. Wano ipakitam kanyak tila dawan day ta nagkasar. Kuha na Awan niya, awan may pakitam. Adel, panunutem kuma. Ada di asawam nga grigrigat iti adayo. Makonsensya ka kumamad. Saan mo aluk-lukwan ti asawam? Nanang. Manipod ita, saan kan arumrumwar. No adda ka sa pulan yung agina, ibagam kanyak tasyak ti gumatang. Saan anatang kan ti ulom, taamangan no siyak pa'y ti agipulong iti asawam. Ay, Nanang, saan yung aramidan ti kasta? Diyak kaya ta sinanak ti asawak. Pues, saya atam nga rod taramid mo. Anyan tulangan ti kunaan ti asawam, numaamuan na asaan ka nagawid. Kasanaw no adagi pulong kan kwa na. Saan na maulit, Nanang? Saan ko nga ulitan? Rumbang lang. Ala, mapan ka agid da iti abay ti anak mo anak katurog. Ibagam anak katurogan idi simangpet ka. Tapno saan na amaamuan, aparbangunan asimangpet ka. Nanang. Kaslak, nasuyatan na itinalamis, Adanom. Gapo kadagit imbagbaga ni Nanang. Kasano ngay ngagpay sunod dagi pulong iti asawak. Ay, diyak kayatan nga ulitan tinaramid ko. I-block kong tinumber ni Mar iti Facebook account. Nasa isa yata sukatakmatan ti Facebook account ko. Iti kasta, saan ako na makontak pa'y? Diyak lakit di kayat nga isinanak ti asawa. Ay na, agyaman akta nakasangpet ka si kakarad kadlakay.
Kailiw kayo unayin iti anak ta. Lakay, adamat ta nawadwad nga urnong ko. Diyak kayaton nga agsubli kay Jabrod. Anya. Kat anya nga rod ti aramidak dito no saan akon nga agsubli. Agtarakan ta iti dingwan. Mabalin mo't nga gisturak. Basta, saan kan nga agsubli, lakay? Alang nga rod, noon niya ti kayat mo, iso ti masurot. Amumat, anapatag ka kanyak. Kat noon niya ti kayat mo, iso ti masurot. Diyos ko, nakasingsingpat kanyak ti asawak. Karkaro lang ang amakon konsensyaak. No kasta nga ipakpakita na tinapalalo a panagayat na kanyak. No mabalin la ko mga isublik tinapalabas. Pulos asaan ko alukon ti asawak. Nagrigat gayam alabanan ti konsensya. Daytoy siguron ti dosak. Gapo iti madi nga inaramid ko. Tungpal biyag ko nga ikaro daytoy. Jakmat kayat nga ibaga iti asawak. Patsyak amaawanan ti panagayat na kanyak. No maamuan na ti basol nga inaramid ko. Aging ita, kanayon kulat ta mapampanuno ti inaramid ko iti asawak, Mr. Lonely. Amok ano aminak ti inaramid ko, agsakit lakit di tinakam na kanyak. Katjak ammo, no anya ti aramiden na. Tuy pagayam mo, Adele. Agyaman akpagam Adele iti daytoy apakasaritaam. Agkararag ka. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos, ket dawatem ti pannarabay na. Iti daytang aramidem, patsyak amaksayan ti dagansen amarikriknam. Tao tayo lang amasulisog, awan perpekto. Tinapateg, nagbabawyam tinaaramidam abasol, ket saan mon nga uliten. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Adele. Manipod probinsya ti Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.